Muraho nshuti zanjye aho muherereye ku mpande z'igihugu, ku mpande z'isi, ahantu hose muri ni Clemence n'ubundi tugiye kubana mu gikoni. Uyu munsi ndabakorera capati z'amazi za shokora. Mubona ukuntu ari shokora nziza, shokora rwose ya danje, mwabibonye si de food kabisa. Ubu tugiye gukora capati z'amazi za shokora. Mukurikire turebe ingredient ibyo turi bukoreshe. Nkuko mubibona rero kuri ziriya capati z'amazi za shokora turakoresha ibi bikurikira. Turakoresha yariya amajyane, turarapa indimu, turapa igitunguru, turakoresha amata, aya mazi harimo n'ifu, turakoresha umunyu, turakoresha hano turafataho ikiro cy'ifarini, turakoresha n'amazi. Ni capati nziza cyane ziryoha, umuntu wese uziriye uwagusuye aragaruka akavuga ati za capati ndazishaka. Reka dukurikire rero turebe uko zikorwa. Rero tugiye kubanza dufate amagi tuyamene. Ndakoresha amagi ane. Muri kubibona umuhondo mwiza cyane, ibyo abanaga turashyira ahangaha. Ubundi tuzane isorori tugiye gukoresha ifarini, gukoresha amatozo. Tugiye gufata ifarini dushyiramo muri kubona iyo turi bukoresha ingana. Turangiza turashyiramo umunyu, yewe nshyiramo n'agasukari gake, nikundira capati zirimo n'agasukari. N'agasukari rwose. Rero ngiye gukurikizaho kurapiramo agatunguru. Mubona akarape ndi gukoresha ni agasanzwe. Karapiramo igitunguru cyose cyamuhaye. Agatunguru karayihumuza cyane. Ngiye kurapiramo indimu, ibishishwa ariko ntabwo ndapiramo icy'imbere, ndarapa inyuma gusa. Inyuma gusa umuntu agenda arapa. Kari guhumura cyane. Ngiye kurapiramo indimu. Karapiramo udushishwa tw'inyuma, ntabwo ukoramo imbere mu mutobe ugena. Rwose ukadushyiramo. Rero turashyiramo akavani ka sikiri vanille tubiri.
ukavanisha umutozo. Ngiye kwishyiramo no ku mata y'ifu, ushyiramo makeya. Ariko amata y'ifu si ngombwa cyane, utayafite wakoresha n'asanzwe kuko ndayashyiramo, nuko ngewe nyine nabikoresheje gutyo ay'ifu n'aya mata asanzwe y'amazi. Ndangiza ngiye gushyiramo amata agapaki. Kugira rero capati zacu zibe shokora, nk'uko nayo bavuye ko turakora iz'amazi ariko za shokora, turashyiramo ikintu bita shokora. Turashyiramo iki kirungo cya shokora. Turashyiramo bitewe n'uko bingana. Tuvange. Kugeza igihe biraza kwivanga neza. Murabona uko igiponda kimeze. Tugiye gufata ya magi twamennye nayo tuyasukemo. Ubundi dukomeze dukubite kugeza igihe kiri buze kunogera. Ariko nitubona kigifashe turaza kongeramo n'utundi tuzi dukeya. Murabona ko ari shokora, iri guhumura, iraryoha cyane. Iyo umuntu ashyizemo amagi, ifarini ihita irekura, iroroha cyane. Ukomeza ugaragura ubikubita kugeza igihe biri fureshi. Kubibona ukomeza ugaragura. Udafite umutozo wakoresha n'intoki, nta bibi. Angana kubera igifasheho ndongeramo utundi tuzi, ngende nkubita kugeza igihe iyo nshaka irekuye igerweho. Igihe turi busoreze. Umutozo unoza ifarini neza kandi ikanoga vuba, nta tubumbe turimo, karekura. Muri kubibona ko biri kujya ku musozo. Urabona ukuntu imeze ikoma. Urabona kumva ko akunyu kameze sawa, n'agasukari uriye kiribura kugira ngo ibe iryoshye cyane. Ubu tugiye gukurikizaho guteka. Capati z'amazi ziroroha cyane, ntabwo zitinda, ni igikorwa ukora mu minota kandi uba ugisoje kuko ibirungo byose bikwegereye.
namwe murayibona ukuntu imeze neza, irakeye, umva imeze neza cyane. Urabibona rwose, urayibonye imeze fresh. Murabona ko bafatishije ishyiga. Urabibona ukuntu imeze. Zanjye hari n'igihe iya mbere ipfa, iya kabiri, iya gatatu, mbese bikajya kugera nko ku ya kangahe. Urabona ko yahiye, murabona ninde ukora ku buryo idafatwa hasi, igihe uzunguza ntifatwe. Urabona ko uko umuntu agenda yamenyeye zigenda zibaho nziza kurushaho. Murabibona aho igikorwa kigeze. Ubu tugiye kubirindura capati. Uko ibihe bigenda bigira, umuntu agenda ubona ukuntu bimeze fresh. Murabibonye capati ya shokora iryoshye kubi, iraryoshye cyane. Iryoshye kubi.
gake cyane. Wow, urabibona ni capati nziza cyane. Ubu zirahiye, mu kanya tugiye kujya ku meza twumve ko twaryoheje. See the food, 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 see the food. Mwazibonye? Ziracyavamo n'umwotsi. Ziraryoshye koko. See the food. Mwabibonye neza? Katuryeho twumva ukuntu kameze. Chocolate. Mwayibonye? Biraryoshye pe. Murabibona ariko? See the food kabisa. Abo twabanye mu gikoni ndabashimiye. Ubu rero tugiye no kwarurira n'abandi bari hano kugira ngo nabo babashe kugera ku meza. Ubundi tujye kurya ku gacapati k'amazi ka shokora karyoha kubi. Bose baguteho. Umuntu yatwarura no kwinshi, warura forume ushaka. Ushatse wanadukata ukuntu tukaba tumeze fresh, ariko ndakora muri iyi modeli. Ndabakunda rero, ndabashimira kubwo kumpa courage, kumbwira ngo nkomereze aho, ni iby'agaciro. Ubu twakoze capati z'amazi za shokora, hari n'izo wakora udakoresheje shokora z'umweru, hari n'izo wakora z'ubururu. Waba ufite nka fete, ufite abashyitsi, ukajya uvanga capati z'umweru, capati za shokora, capati z'umutuku, capati z'ubururu, bitewe n'uko ushaka na design ya capati ushaka gukora. Rero muryoherwe, mugire ibihe byiza, mukande kuri like, mukande comment, muri commentaire mumbwire ibyo mwifuza ko mushaka ko tubatekera, mukande kuri subscribe kukazogera, mukande. Ndi kubona channel kugenda izamuka, no kuri abakomeje kunshyigikira mwese ndabashimiye. Imana ibampere umugisha, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Clemence.